Tala Fou o Tala Fou le si ufonga le mua mai Wellington. Wailoia suenga na whaatino le Universite o Otago, le iai leo se sia mai lea o ngā iai se tonga fiti, ua ta amilo nei le Pasifika e au fia ai ma New Zealand. O le au ililinga o le neisa ililinga le Universite o Otago, ua lo mia le newspaper o ngā ruenga wha le soifua malo loina mo le Pasifika i sifo. O lo ta wai le sala lau o le siamo le nei e whaingoina o le crab, i le vā o tunu ua iai initia, Fiji, Sāmoa, Australia, whapea ai ma New Zealand nei. O le teitai o le suenga le nei o le lii o Sakiusa Balei Vanua Lala, o le vaenga o suenga le microbiology ma le immunology i le Universite o Otago, whapea ai ma le kolisi o vaila au ma suenga o le soifua maro loina, le Universite le Malo Fiji. Na ia whaaria mai, e titi ni whaamtalanga e whaatatau i le PPCI o le siama le nei i le Vasa Pasifika. Ai Sāmoa whai o nei loe le neisa i le linga, le salalau ma le taatele o le siama i le tono Fiji ma Sāmoa. E awala lea i ni whesota inga ma isi vahenga o le Pasifika, whapea ma Asia i saute, ma wātangi ai se tūlanga malosi o le salalau o le nei siama e ngoa o le crab. Whaalia e le isa aulu i aile suenga sa kiusa Balei Vanua Lala, o le siama le nei o le crab, e ona ai le toto le tangata soifua, e le ngata i lea a whaina ai ma, ia a maise o ala vai mo le whi au vai, mai talu, talu ai ona e malosi i alona te ena, ia po le te ena le siama o waila au mo tonga fitinga, o le ala le whaingatai, ona tonga fitia, ma te le ai le avandoa e sala lau mo pipisi atu ai, ma o lava ina whaata oto li ai se tangata, ma ngai atu lava ina umai lona soifua. O le taunu unga lau suenga le nei, ua i loa ai, e ma losi le siama le nei o le crab, i le tono Fiji whaapea ma Sāmoa. E iai wha maoninga, o le sala lau ma le pipisi o le siama i le tono whale mai Fiji whaapea ma Sāmoa. E le au ngā le te leo waila au maasani e ti nei ai siama i le siama le nei o le crab. Wha maonia le whi awea ia o le siama i le vā o initia, Australia, New Zealand, Fiji, whaapea ma Sāmoa. Whaalia mai e le li professor James Asher o le University of Otago e mo o mia le whaia wawe se fuafuanga i le mata opule nei ona o le iai o le nei siama i le tonu o le mai o Fiji whaapea ma Sāmoa e ono tu lai mai iai ni whaafita auli onga i se teimi pe a le wawe whaia iai se fuafuanga. Sa ilonga o nā whaina se vāenga telo le motu i saute whaapea le pito i lalo le motu i mātua New Zealand i matangi malolosi ma winga whaale tonu le tau i le asonga fua ana nafi whaasolo mai iai ana pō. Sa tele ina wha ma maruinai i ia vaenga o le tunu ni la pata inga o matangi malolosi ma mea e ono wha leanga inai i le asonga fua a toa. E tu sa mole lua afe la wha i o whale o a inga sa motu si aile e le tise i le tu malo o Otago wha pia Canterbury ai moise fo i o Wellington ona o le wha leanga ina waia ma leina o le tise matangi malolosi nei. E lenga te lea, ai malu se furu la whai o malanga wa lele le company o le Air New Zealand na tāo fia e le ima whai una whaia na nafi ona o ia tu langa wha le tonu. O le maro losi whai o matangi sa tāo fia ai e le whaia ia malanga e valu le company wa le Inter Islander i le wa Wellington e ma Picton a o le company wa le Blue Bridge e ono ala tau malanga na tāo fia ona o inga wha le tonu o le tau. Tele fo ia wala de tele sa tāpunia o na whae te tenga i le saunga le mua tangata ma ta vale fe malangai. Le ngata i matangi malolosi, ai sa ia fo i la puta inga o timunga mamafa mo le tu malo Westland i le motu i saute, ato ai mana puta inga i le mamafa o le kiona e pa u i awala i lunga o tu maunga. Wa i oele malo New Zealand e wha au popo le si vai ngā tupe sili atu i le 7 miliona tā la, e veso soani ai le company o le Ruapehu Air Alpine Lifts. E pei alu si le fia, o le company le nei, e la tau te pūlea ma wha afue ina no fuanga mo wha ase enga i le aisa i le maunga o Ruapehu i le o ngā tu tonu o le motu i mātu o New Zealand. Na amata i le tausanga taluai,
ona whea ngai le rua pehu Alpine Lifts ma whaafita auli tau tupe ona ua o i le 45 miliona tā lana ai Tala Fou ua le mawhai ona tutongi e mafua ona o le wha le tonu o lātou ngā luenga i sā matapu sā iai o le wha mai COVID-19. Whailo mai le minstau la ti na e tu malo i tua o Karen McNulty na pasi el kabinete i lana fontanga i la songa fua na nafi ia le se leni e fitu tesi tolu 5 miliona tala e tu ina tu le company ina ia mawhai iai na wha awau la tu ngā luenga whai ma te tala pea malae mo tā whaonga ma wha se enga i le kiona i lunga o le maunga o rupehu se ia o i le masino mati o le tausanga asau lua o lua wha. Ua le fia le taitai o le leiba po o le lipare mia ia Chris Hipkins ina ua ia mauatala ua le awanoa le taitai o le partia le National ia Christopher Luxon mo talanoanga whaafinauga po o le debate lona tolu i le vāo taitai o parti de tele lua a o lumana ia i le pālota. O le poa na nei le sa wha moe e whai le nei debate i le ai o Christchurch e pei o na ngā lulue ma whaatulanga ma fuafuaina ele The Press. Pei taila, o na nafi le sa whailo ma iai le partia le National i se talanoanga ma le News Hub. Ua wha maamuru le li taitai a Christopher Luxon mai le whaatalanoanga tanuai o na le ua whaataotolia i le COVID-19 le taitai o le Labour i a Chris Hipkins. Pei tai o se teimi muli ane na whailo ma iai a Luxon o ia e le wha maamuru mai le debate le nei ai o le mea ua tupu o le ua leo o le talanoanga e pei o na mua i fua i nai. E tu ina mai le wha se launga le taitai o le National ai ua uma o na wha ai loa wha lawa i tele mai e le staff i le tai au le songofua nafi o lo o whaia tau mwhainga le company o lo o wha atulanga ina le talanoanga e to e wha atulanga seaso e wha atu nuai ona o le whaangasenga se ai o le teitai o le Labour i le COVID-19. O whaino mai al komisi o whai ngā pālota le so longa le lei o la so mua taru ona te tala i la so ngafua ia le awanoa mo te ngata e fia wawe whai ai a lātou pālota i 2SS o New Zealand. To e whaamanatu mai ai le komisi e mana o mia ona le si tala tangata uma ina ia mawhai ai o na pālota. E o lava i laso le pālota tele i laso sfulwha o le masina le nei e mawhai lava o na le stalai suafa o e fia pālota mawhai ai a lātou pālota whaapitoa. O tangata uma o sfulwaru te usanga masili atu le matua ua ngā vaai le stala mo le pālota. E le ngata i lea de tau o na sitseni ia pe o se tangata fo i wanofo mahu i New Zealand ua atoa le te usanga talu o na iai le tonu le tunu. O le pālota tele le lua afe luas fulu e tasi tesi maleiva miliona le a whai o tangata sa pālota mua a o le i o i le aso a tau whaina o le a whai ngā pālota tele a New Zealand. O le a whai ngā petusa le o le lua mai tolu o tangata uma na pālota ai i le nā pālota tele. Ua to tele te kato New Zealand, ua ngā waa nei mō le waila au, lea e le te tongi, e le aise taupa pe e whaifua, ai te tongi e le malo New Zealand, mō tonga fitinga o le COVID-19 maleiva. O le aso mua o ki topa lea na amata wha amamanu ai lea fuafuanga fau, ina ua whaalau tele atu i ai e le kompania le Farmac, i ai inga e anga waa ai tangata mō le tonga fitinga le nei e au noa ma se tau po se te tongi. O le nei tonga fitinga e au fi ai le tau o whala au e tolu e au fi ai ia le Paxlovid ma le Remdesivir o i whala au e mō tangata e tele ma whaale tonu o lātou whaafita au li tau i le soifua maloloina. O nei suinga, ua mana i ai la ngona ma manatu sa whaalia e le mtanga luenga o tangata i le a toa le malo si el tino ina ua whaamuta ia au kurso ia le whaatala noina whaalawa i tele e le Farmac o le mata opule nei. Lipo tia mai ai le talia fia e le Pfizer, le kompani le ngausia i le whaala au le nei o le Paxlovid o le fuafuanga ua iai. Whaalia mai e le whaatonu o le Pfizer mo Australia mo New Zealand. A oanga i atu i le tau mawhana whana, mauti noa lava o le ato o tele tangata e whe malanga i ma whe asia siai solo e mai whapena fo i ona mauti noa le whaate tele ai o le pipisi o le COVID-19 i le lau tele o le atu no.
Sa fa mawina le matanga renga se fo mano lo ina la fa inga lua fe iwa se lauano valu mai fo le covidis fruiva de tono New Zealand ile vai aso o mavai tunei ai se funu male fa la fa yo e na mali liwai o le afe tolu se laus fulfa nei mai o tangata na mauai mo fo i le covid ai o mai la ile vai luanga le pole sa na te nei e se lau fitus fulfitu la fa inga tangata sa ta fie de tono fo le mai e au fia i le to fitu i vai nga mo mai tinga ina o foi no mela mo le vai aso i ono tua sa tu le mai ai le lua fe i va se lau i va valu la fa inga mai fo ai se fun male valu maliu o toi ta bai le uni le kapia New Zealand le talita le Ranfurly Shield le na tae malepe i le taimi o le fia le au le kapia Hawke's Bay i le fai unga o le vai aso pe tae e le o yeise fa mo o le uni le kapia New Zealand i na fai su nga fa apitoa po o se test o le tino o le talita mo ni a faina mani mai ini fuala au po ni vai la au fa saina aina ta o mai o le toi ta pae le uni le talita ina ua maua tala i le mea utupu ma maua fo i niata i lunga o ta inga tele vavave o lo o iai se pauta pae i lunga o leisi afa o le talita le nei ina ua tae fa i loma iai le lii o Steve Lancaster o se suisi ni o le uni le kopia New Zealand e le i loa le uni po o le a lea pauta pe o se vaila au fa asaina pe le ai mai o le mafuanga lea o le suenga o fa anga solo nei ina ia manino ai i le mea na tupu male pe o le talita. Ta ua fo i Lancaster o le whaia su enga mō fuala au mawaila au whaasaina o se mata upu lea tau ngā ruenga ma e le i mana o i e whailo mai pe ua whaia pe e ono whaia fo i su enga o le auta alo sa fia ai. Whailo mai e le CEO o le uni la kapia Hawke's Bay o Jay Campbell e lango ina ila lato uni le su enga o whaanga solo nei a le uni le kopi a New Zealand e tusa o le nei mata upu. Ai mo le teimi nei, o lea o toi whaafo i maili te tai le ofisa tu tono le uni le kopi a New Zealand i Wellingtone. O maua se mali enga pupu i le vāo pāti au tu e lua le malo tele o Amerika e whaatanga i nai vai ngā tupe mo ngā luenga whaia le malo le United States. O le nei pili o pasia ma io e ina le fono whaitu la fono a Amerika o le am whaiai o na whaatino ngā luenga masani e le malo se i o i le vairuanga o le masina o Novema. Peitai e le o au whiai nisi fsoswani fau mo le malo o Ukraine. O le panota le senate i le nei pili valus fulvalu i a Suisa langolangoina a e to a iwa na te i Iai, o le fonga fitalai o le fono na taula mua i le pili le nei fast food lima so e whaatanga ina ai le pulenga male malo e whaatino ana ngā luenga whai masani. O lo i nei Papua New Guinea e le li whaiti whanga a Melika o Will Smith mo le pua ina ai o se anta whaale awa onga mo le whaalabu tonga o le National Geographic. O lo o whaasasa sui o le malo Papua New Guinea o lo a fia lewa a moe o na whaailoa ele au ili linga o le iai Papua New Guinea o le liil nei o Will Smith. Aina taua e whapea o le documentary le nei o le apu eina lea i le tūmalo o New Ireland whapea ma East New Britain. Mai tu sa ma le onu se furu la wha e tangata o lo o a fiai i tāpenanga mo le pueina o le hata. Whaalia fo i se lipoti le newspaper o le Post Courier, sa malanga sa atu i le nuu o Kavieng i le tūmalo New Ireland i se waalele private i a le li o Will Smith mai i le ai o Sydney i Ausitalia. I tālonga, kirikiti whaalawao malo na manu malo le Black Caps a New Zealand ia a Felika i saute i se la ua tālonga whaasama noa e sauni ai mo le taemusanga o le ipo le laurolangi le whaia i initia. Sa whaapupu lea tālonga o na ua timu ai na maua ai e tolu se lau lua tasi o New Zealand mo ana pe e ono na tuli e le protea sa a Felika i saute pe uma ai e lua se lau sfutasi o lātou ai. O le tālonga mua la New Zealand i le ipo le laulangi o le awhetau iai ma engelani i le astofi o le vai aso le nei. O le whai unga le nā o Tala Fou.